Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu osukwini lwanamhlanje ade kuqhubeka imarch eyenziwa imarch and march okuyinhlangano-ke elwisana nokuthi-ke abokufika abala eNingizimu Afrika ngokungemthetho noma abala ngokungemthetho ngalendlela yokuthi abanawo amadokhumenti abavumela ukuthi-ke bebela eSouth Africa. So imarch and march ilwisana nalokho ukuthi-ke abahambe eNingizimu Afrika abantu abangekho documented. So ingaza kwethu kunento-ke enothisekile kwimarch and march yanamhlanje ukuthi umuntu esesimthatha njengekhanda le-march to march okuphakela umthakathi uNkosikhona Ndaba kwimarch yanamhlanje ubengekho. So abantu bebeyibuza ukuthi kungani engekho. Ungizwe umchunu okumuza kwabo njengabaphathi noma amakhanda e-march to march usechazile-ke isizathu sokuthi-ke kungani umfoka Ndaba uphakela umthakathi ebengekho kwi-march and march yanamhlanje. Ungizwe umchunu usephawulile-ke wabeka okuthusayo. Kuyathusa-ke nokho ukuthi-ke isizathu sokuthi angabibikho kwi-march yanamhlanje uphakela umthakathi kube isizathu sokuthi uzama ukuthi avikele impilo yakhe. Ungizwe umchunu ukubeka wacaca ukuthi-ke isizathu sokuthi-ke uphakela umthakathi angabibikho kwi-march yanamhlanje kungenxa yokuthi after i-meeting yayizolo, ngicabanga ukuthi ibiseThekwini, angazi noma bekuyizolo yini noma bekuyikuthanga, kodwa-ke bake baba ne-meeting anyana nakhu abantu bekufika begasele eThekwini, e-police station yaseThekwini ngenhloso yokuthi-ke bazonxenxa uhulumeni ukuthi abavikele kulesikhathi since abe-march and march sebenqume i-date eunqamlajuqu ukuthi kumele kushaye umhla ka-30 June ebengasekho. So ngicabanga ukuthi kuney'nsongo uphakela umthakathi ayitholile after lowo mhlangano. Ngokusho kwangizwe uthe iy'nsongo sezi-serious kakhulu and okubuhlungu abantu abamsongela ngokuthi bazombulala abantu bangakubo ekwaNangoma and futhi abantu bangaphansi kwenkatha, even though naye uphakela umthakathi eyinkatha ngokwakhe. So isona sizathu esibekwa Ungizwe Mchunu ukuthi kungani uphakela umthakathi ebengekho kwi-march namhlanje ebisendaweni yaseThekwini ePinetown. Sicela sopolitiki abangasixovi kumanje uphakela umthakathi yobengekho nje lapha. Mina ngifuna ukutshela iqiniso, unama-death rate serious, yabona. Manje ngingakala security ezogada uphakela futhi ufuna ukubulawa abantu bakubo bakwaNangoma inkatha amanyala. Mina ngilitshela ngento mina engiyaziyo njoba naleka malema ngiyazi. Bafethu asikhulumane iqiniso. Nganza kwethu like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize kwi-Trend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.